chibai ule when hi June ni somni pakhat sang ni le somni pahni thole ni nia democracy icon do Aung San Suu Kyi pian cham voi samsari pasari na ursun takalomani chungchang hianin bulhan tan taila state councillor do Aung San Suu Kyi kum samsari pasari tlin lomna pian cham chu limin June ni somni khan khovel mun sang sanga ursun takamana nia ama pi Suu Kyi ero chuan kod lama birthday cake in ukil tenen ai hovinan man thu riatani chuta chuan pi Suu Kyi chuan mi puita chu hlodam tlang tur le in lungrol vek tura fui thu a ukil tenen atang riatani chuti rualin USA New York NYCBC New York City Burmese Community le H2B Helping Hands for Burma Polten pi Suu Kyi kumsam sari pasari tlin lomna chu Flotiron Public Plaza a US sana darthum le chan ve tanga tlailam dar nga le chan ve thleng an hmanga chuta chuan Myanmar UN Ambassador u chomu thuna le pan seloite po an tel thu riatani chutiang bokin khovel mun sang le Myanmar ram chunga PDF pol sang tamu PDF lam thlengin du saknan hlan thu riatani pi Suu Kyi pian cham chungchanga putlonga chakchuak thujia khi hantar lang chunjom taila kumsang kha zakua somriat pariat kumatangin tun kumsang ni le somni pahni thlengin a politics zinkong bumbo tak kumsam thum pali chunga military ruler sipai sarkar sang chuan voiduai lo chuan lam farhate te siamin alo seng bet towa apian cham birthday hi voisom paruk ngot an shek be na hnuaya alo mang to ani tuna chuan kumsam sari pasari atlin pian cham chu kod lama leina tom takina mang liama sipai sarkar chuan khes som paku lai phua chopin kumza chuang lung in tan thaina thu boyan siam sakmeka amero chu do Aung San Suu Kyi chu midoi lo takania chutiangin achung thurel ma se beidong mang anga chi ai mai tur mai chenran chu ni bik lo military council hovin an puna thu boite chik taka ngai tua po ngai lo thu bel chen dol lo hlira ni hlom ti khovel hria tani he Myanmar rama mai chhroi tu hi a politics lam tluanga zo chung zongin mi pui thlop lo ber politician ala ni ria Myanmar ram chung mai ba ka khovel hriat lo ber politician ala ni ani politics mathira nget taka din ranga wangin mi puite lai nat le ngai na ta hlo fo reng ani do Aung San Suu Kyi hi Myanmar democracy tun tin le thainan hian anei ro sumba ka anun thapin alo bei chiam to ti ariat thaya ethnic issue lamemo federal union din konga hian a thei tokin ma alo le ve thin ani kumsang ni le sompanga in thanpuya NLD party in sarkar nan chana tang khan do Aung San Suu Kyi pian cham a thlen hun juni sompakua piangin mi puiten thingtia kan phuna blood donation kem na in thisen pek run puin nei thina nepi ro khopuya parliament staff te chu na noi hnung ber thok thlengin a birthday juni sompaku a lomna eile in abua sai chu a hlui thina ni kuma pian cham lom hune ro chu sipailal ten mi pui sarkar nam thlu in thonenan ponglak ta ka wangin a pian cham mi puiten kan lom thin angkha kan mang thei talawa Myanmar ram chunga politics wangan sente zongjong chua phutin abade ni taka flower strike anei te zo kani kha kumina do Aung San Suu Kyi pian cham lomna a chuan atong kamhan lar tak pakhat la chuakin freedom for fear ti place kat kangin kudle lama 77 ti ziak lek chuakin apian cham chu thinlung taka man ani min chian kuichi khuwa uniform ha PDF sipai motia lo muak tu piuso thi pol mi paruka hluman ni Mandalay region min chen township kuichi khuwa uniform in bel PDF te sipaya motia lo muak tu piuso thi pol mi paruk te chu ka hluman ni thu Miang Township Revolutionary Army MRA 10 thu chuan siam juni samparuk zan dar som khan Miang Revolution Army MRA 10 uniform nena kwechi khuwa piuso thi pol hruai tu aumina thatturan kallain kwechi kholuna bula lo biru piuso thi pol ten an lo ka pa MRA te po inan kablet ve ngala arin ka ton hnuwa local PDF Nangyo Special Force 10 anon ka puiti ria tani chuti lai tak chuan MRA lamin in khuwa kanon kal hi hetiang hen em ni min lo mi khwal don ti in an awaka chu thu thatu piuso thi pol hruai tu te chuan uniform in thuam PDF te chu military council sipaya moti in pute in ni ti kan lo hriat lo wangani min ngai thiamula min ngai dam ro uti in ngai damandila PDF te chuan khopanga op tu administrator auncho sana khalo chok te setinan awa piuso thi pol hruai tu aumin na le akit aunluina terwalin an pol mi pathum ban phar chungin an lo chuaka chumi hnu chuan auncho sana chu nichina pute ninon ka khan silai mu ina fuwa
a thau thei to lo kan lo duty a pu te u min sathiam ro u min ngai dam ro u nang ni in ni ti kan sia lo wangin kan lo kap tamai si chewa ti in thing thi in ngai daman dil ti sia tani chutian omlai tak chuan MRA tenan kam ngal wata an panga chuan a hmunan thi ngala chumi hnulak chuan piuso thi pol dang ten thlen bela wangin hand grenade pakhatin an voma piuso thi pol ho chu an tlan cheda veka MRA polin tlan sia piuso thi pol te chu an kap zui le bok ti sia tani piuso thi pol hroi tu aumin ale akit aung luina te baka military council taruat vengalal angcho sana telin an vain mi parukan thia liam tuar po thanem takan om ti sia tani hemi nu chanchin sia thai china piuso thi pol te ruang hi songya khuwa military council taruat venglal phu chole sipaiten min chian khopui lawa phurin an phuma kwe chi khuwa piuso thi pol chung te zongjong khodanga in sonin an tlan chi a in ka lai tlan chia piuso thi pol te po kwe chi khuwa hian an let to lo thu MRA ten thu chuan siamani than tapin township a firfiak military council pol te boma beina a mi pathuman thi Karen National Union KNU brigade ni na than tapin township a firfiak military council sipai ta chu juni somni chhun khan bom hanga ben nia sipai pathuman thi thu tol chung mi tenan soi zchi hmuna in khuar firfiak military council pol te chu pagori jan le Karen state in rina hmuna boma ben to ka siase bo khuwa sipai kem lama thi le hliam ta chu an phurlet le ti sia tani tol chung mi pakhat chuan voin chhun khan siase bu le ka se do khochak lam sinchia kong bula military council sipai ta chu KNL tenan boma reilo ten in kap zui boka sipai pathum thi in hliaman omnuala then khat chu siase bu kem lama an kir le ani ti in khetten media hil chu tianga boma ben ni nu chuan military council sipai zchi le siase bu hmuna in kulten an omna hnai vai khuwa omte chu laipuin an ral sai vak thu ria tani ma second new lamin he in kana chungchang hi official in thu chuan la nei lo thungani pau township a sipai le PDF te ni ni chung in kana sipai pangan thi Magwe region pau township a firfiak sipai te le PDF te juni somparuk le ni sompasari khan ni ni chung anin kapa juni somparuk ni khan tawmin kholam pan firfiak sipai te le pau township people revolution army PRA battalion rukna le SLNL PDF tang kopten in kapa juni sompasari ni khan tawmin khomi pani ta chu sipai ten manin chiapit kan khuwa in ko mu tirin chumi hnu chuan kho chunga ral thuam lian ka pin an luta chuta tang chuan operation nei chhozelin tet ngi naw kholu dona len mai na ben to ka chumi hnu chuan sipai tele PDF ta chu ral thuam lian in an kap tona sipai lamin thlona tanga nun ka puya wangin PDF lam hin tor son le ti sia tani he firfiak sipai te hian tet ngi naw khuwa tanga chim thlang laman pan lain konga kalmi pali te manin human silatan an manga kumsom nga pani mi ultimam sayaka phlumin pha ato khuwa operation nei le in mipui chen in pariadan hal sakle ti sia tani he ni hi chung in baina hian military council lam sipai panga thi in pau township revolution army PRA battalion rukna le SLNL PDF tang koblama tuma hliaman omlo ti sia tani tan tang khuwa post office konga kongkal te chek tu sipai sergeant pakhat sniper ka hlumani Karen state tan tang khuwa post office kong thuam pui mi pui vai wa tamna hmuna lo endik tu sipai pol jinga pakhat chu juni somni jinglamdar kualem ni somli vel khan sniper ka hlumani thu le sergeant ani thu tan tang PDF ten thu chuan siam chutiangan ka hlum nuwa thu chuan siam na chuan sipai ten chulai mun che vel omte nasatakan dap thai thu le film khur taka om turin mi puiten cha zui ngal boka chumi hnu chuan firfiak sipai sompanga vel chu thil thenna hmun bullok sikul chunga in kul zui ngala konga kalte an chek chun zom zel thu ria tani mit songbula KIA le PDF tangkop commando mi pasari ten force zachuanga operation nei firfiak sipai ten baya sipai sompariat ayatlem lawan thi kachin state mit songbula KIA le PDF tangkop commando team mi pasari ten puta watanga michina khopui lampan force zachuanga operation nei firfiak sipai ta chu juni sompariat jingda sarivel khan mit song le chengkhrian kho inkara lolam bunin len mainin an baya sipai sompariat ayatlem lo thi in hliam tur po thanem takan om thu PDF tenan soya PDF ta soidan chuan mit songbula ui chau sipai zachuang te chu len main kan lo khilaya ui chau sompariat thi in somthum pasari velin liamna takan tuar
sipai lam hian ral thuam lianin thlo theina tangin anon ka puya kaini lam chu tuma hliam kan omlo KIA le kaini special commando te kan in kopa in kana mun chu puta watanga met song lampan a ni kaini PDF lama special commando mi pangale KIA lam special commando mi pahni kan vain mi pasari le kan niya kaini lam hi sipai ten tam tang ni tura min nga ya 60mm le RPG 10 min tong pong ka a thlona tang po in min ka ui chau te henon kal don ti kan siat lok awangin kan lo in bot sei lok sa a an lo thlen ma dar kar khatbela tang khan len main kan lo kama ui chau te hi ke in an lokal abul hnain lo thlen huna chau kan khilai nu chuan thinrim tokin silain tong pong ka chiam mai ti in an soi ani yera si khuwa number 4 administrator win naya ka hlumania yeni khuwa wayong le village in zalal zomin sana po ka hlumani pagori gen yera si khuwa number 4 administrator win naya chu juni sompakwa khan yera si khuwa kubador bula ka hlumani thu to chungmi te hena tanga sia tani yera si township number 4 venglal win naya chu yera si khuwa veng number 4 dat to konga kubadora juni sompakwa jinglam dar somle achan ve vel khan silai na chaldara ka nia amuna thi ngal thu sia tani to chungmi pakhat chuan athil zuar lai chu amazon atanga ka nia athingal tuna chuan khochunga sipai ui chau ho chu silai met puakin ankal kol mekani tina soi chutiang bokin juni sompako jan daruk lemni somli panga vel khan yeni khuwa ye kong kholom wayong lei khuwa in zalal zomin sana chu silai ka hlumani thu sia tani sipai thuru ka pu chuak sipai lambe bearing kap le rengun le iyawri inkar pandain check geta air defense force a major ngianlin suapol tele check geta duty police te in kap tonin police pakhal le sergeant joshua amunan thingala hein kana chanchin hi apu chuak ru angti sipai laminan hlau hle rengun region le iyawri region inkar pandain check geta mobi air defense force a major ngianlin suapol tele pandain check geta security duty police te juni sompasari sonudar ni le achan ve khan in kap tonin police pakhat le sergeant joshua amunan thingal thu sipai lam sor satanga sia tani juni sompasari ni khan mobi number 1009 air defense force a major ngianlin suwa lieutenant colonel sonaya lieutenant colonel zolwin uwa sergeant sumo aungle sergeant joshua ten ngyangtong air base force a lieutenant colonel thuwin nete in neilom puinan kala anlet le lam chu pantain check geta duty police ten PDF te moti inan kapa in ka to na thleng halin pantain check geta duty police pakhat le mobi air defense force a sergeant joshua te pani amunan thingal thu sia tani sipai lam sor sina soidan chuan PDF te moti in hainan in kapa motora chuang sergeant joshua amuna thingala lieutenant colonel zolwen uwa chia chi tia ko po ka funi in mingla dona sipai damdo ina operation ngal en colony air defense force a kai thoi tu major ngenle so hi number 5 air defense operation command headquarters mobi jela khungani ti inan soya pandain check geta duty deputy chief police le police pakhat po man ni in police le sipai lam man tok ta hi anvain mi parukan ni ti hria tani he in kara chanchin hi sipai lamin apu chuakang ti hlawin pantain check get bul hnai khuwa kholal te kau khomin an hui hup turin an hriat tira PDF tenen in kapin PDF te manan ni ti in chanchin an the darba ka sipai le police chung kolama po he thu hi pu chuak lo turin an pol te ve chon hriat tir ti hria tani ta thonga sipai duty mu thu in a in ka phlum ta thonga juni somparuk ni khan ta thong air defense force a sipai pakhat chu ta thong township ngiam chang khuwa security a duty line amuthlu a asilai humlai tikar met palin silai muina khabe a ka fuin alu atlanga amuna thingal thu ta thong PDF source le tlom ngai pol te hena tanga sia tani chau to myoma police station a biar in lai police pathum te chu AA tenan man Rakhine State chau to myoma police station a police pathum te juni somni tailam daruk vel khan Arakan Army AA tenan man thu mita mutu ten Western News an shila chau do myoma police station a om police inspector pakhat sergeant pakhat le police lubok pakhat te chu myoma police station a biaran in laya manan ni thu
min nge mutu ming tarlan lo chuan Western News sasialani ani chuan police pathum chuman an nia kan sia dan chuan inspector pakhat le police dang pahnin ni Mioma station kota manan ni biaran in laya manan ni ome tina soi Western News chuan policeman tok ta chanchin kim changchu angai ven meka an chanchin siat ani vele tarlan an tum mani Arakan State chau do khuwa pauna chuan khuwa le mia u taw sipa po military council sipai ta chu tun cholkar chungin mipali ai tlem lo Arakan army tenan lo man to bokani chau do khuwa in khuar sipai battalion kuwa mi pani ta chu tenan man nuwa military council sipai zale somni velin kho chung dap chuakin beng chung lal then khat chu thu zo fi aturin an mana chu tiang bokin pauna thlir kara juni somparuka in sakna bungruwa leitum military council sipai pakhat chu Arakan army tenan man nuwa military council sipai lamin pauna thlir kar khomi sompani ai tlem lo chu anman vele thungani chu baka pauna thlir kar om LIB zangale samnga a sipai ten kho chunga lutin silayan met puaka in tinan dap thu riatani lam chuan military council sipai lamin sipai ten mana bangin sipai ta chu man let ben ni thu juni sompalia press conference na ya thupuang tu khain tu kha ana soi ani matupi a pastor pakhattelin thalai bi pakwate military council sipain narim tak thoka tang turin anchung thu rel chin state matupi khuwa military council senbe pastor pakhattelin sin thalai mi pakwate chu mei thatop lam le jun cholkar ni na bel chungin hun rei taka tang tura anchung thu rel ani hlom thu riatani matupi khuwa CDF le CDM zom sarkar hathok ta tan pui tu tia pu aman tok pastor kap thangale poisa thleng kwal tu u ang kuate pani chu military council sipai ten juni som pathum khan kum som panga tang tur le narim thok turan chung thuarel fel to thu matupi times editor in soya ani chuan pastor le u ang kwa chu poisa thon kwal rengun lama thon chuan na ya chu CDF te tan puan ni ti in an pahnia manan ni an chung thu rel ani ni takhriat mai ni lawa nimin pi alama an pahnia kum som panga tang tur le ama in midang po an lo rel fel to thu riatani tina soi pastor kap thanga chu matupi township changpiang khuwa gospel kausan pastor ania u ang kwa chu matupi khochung sabong venga poisa thleng kual na thok ani anni pani chu kumsan hile somni pakhat December thatop lam khan CDF le CDM staff te tanpui tu tia pu in military council sipaitan an mana pastor kap thangale u ang kwa te chu CDF CDM te suma an tanpui lo ba ka CDF matupi ne na inzom nan nei lo thu CDF matupi roi tu pakhat chuan heti hian a soi anni pani chu military council puna CDF te tanpui tiania CDF CDM te tanpuya puna chu ani na taka chuan engma in nam noi nan nei lo chung pola pon in manglo an ma ni om mai mai ni tina soi matupi khuwa CDF pol ne na in kung kai na neya pu man tok thalai pasari po mene somthum pakhat khan military council in atan tir vek to thu riatani kumsan hile somni pakhat August ni somni man tok matupi township champion khuwa le kar khuwa thalai mi paruk zinga pali da chu mene somthum pakhat khan narim thokle kumni chung lung intang turati anni chutiang bokin kumsang hile somni pakhat August ni sompalia man tok matupi khuwa longwan venga pathunga po meni somthum pakhat khan narim thoka kumnga chung tang turati ni boka anni ho chu matupi khopui police station ala ren reng ni in khopui lama thon thuan ni thei thu riatani hongpin township chunga patrolling nei sipaiten bom rapuakin sipai pangan thi second region Molai district Phangpin township chunga military council sipaite patrolling nei lain PDF lambom kam rapuakin sipai pangan thi thu riatani juni sompariat lailam dar thumvel khan Phangpin khuwa tanga mel sompani vela hla kutan changolu don bula ra puania Phangpin PDF jiang me pakhat chuan kan bom kam chun rapuaka atu ka chulai mun chu kan ven chianga ruangero kan hmulo lukhum pakhat chu kan sarani tina soi for somthum vel mangin Phangpin battalion zathum samruk pasari le zathum samruk pariata tanga patrolling nei military council sipaiten bomkam rapuakin sipai pangan thi thu Phangpin PDF 10 thu chuan siamani kheter media in nimin juni somnia sipai thizat le PDF thizat report ala khom danin second region Suebu township sipai pathuman thia Mandalay region min chen township sipai pahnian thi
Rangoon region Tanhlin Ngiang Tong le Pan Dang Chek Geta Sipai Pathuman Thia Mandalay Khopuya Sipai Pathuman Thi Magwe region Pautang Sipa Sipai Pangan Thia Rakhine State Chawdo Police Station Police Pathum Mananni Mandalay region Minchen district Sipai Parukan Thia Sagan region Chang'u Township PDF mi pakhat thi Sagan region Yima Pin Township Sipai Soman Thia Karen State Tan Town Township Sipai pakhat thi Sun State le Karen State Phekhong Township Sipai Palian Thiboka heti hian nimin juni somhnia Sipai thizat le PDF thizat khetten media in report ala khom danin Military Council Sipai Somli Pathuman Thia PDF mi pakhat thi bokani khetten media in nimin pia juni sompakua Sipai thizat le PDF thizat report ala khom danin Sagai region mungyua Sipai pakhathi in PDF mi pakhat thia Pago region Pago yoma Sipai sompariatan thi Mandalay region Minchiana Sipai pahnian thia Kachin State Mit Songbula Sipai sompariatan thi Pago region Yerasia Sipai palian thia Magwe region Gango Sipai pangan thi Mandalay region Singku Township ero PDF mi parukan thia heti hian nimin pia juni sompakua Sipai thizat le PDF thizat khetten media report ala khom danin Military Council Sipai Somli pariatan thia PDF mi pasarian thi bokani khate jongkha hawena chanchin thar kanang ithak thede chu ni e